reka mbasuhuze cyane mwege mukunda mu Rwanda TV, mbifurize gukomeza kumera neza aho muri hose. Mbere na mbere mbasaba imbabazi, ntabwo ijwi ryanjye rimeze neza, mwumva ritabaryoheye nk'uko bisanzwe, nimugire ngo hari ikindi kintu cyabaye, nari maze iminsi ndwaye amagripe, ngira ngo murimo murabyumva. Rero iyi munsi ngiye kubabwira banke eshanu zikize cyane mu Rwanda kurusha izindi zose. Mu Rwanda harimo banke nyinshi, ariko nahisemo banke eshanu zikomeye byaba mu mitungo no ku izina n'inyungu kurusha izindi zose ziri mu Rwanda. Tugiye guhera ku mwanya wa gatanu tuza ku mwanya wa mbere. Umwanya wa gatanu wa banke zikize mu Rwanda turasanga banke yitwa Ecobank. Ecobank ngira ngo murayizi, ni banke ifite izina rikomeye, ikorera mu mujyi wa Kigali nk'uko bisanzwe. Rero Ecobank yashinzwe mu mwaka wa 2007, ikaba ifite umutungo ungana na miliyari 470 cyangwa se biliyoni 470 z'amanyarwanda. Rero Ecobank ntago navuga ngo ni banke y'abanyarwanda, ntago ari banke y'abashoramari bo mu Rwanda gusa, yego hari n'abafitemo imigabane, ariko ni banke ahubwo yaje i Kigali mu Rwanda mu mwaka wa 2007. Mutagira ngo nibwo yabaye founded, ahubwo nibwo yaje gukorera mu Rwanda. Rero niri ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane muri banke zikize cyane mu Rwanda kurusha izindi, mwanya wa kane turasanga banke izwi nka Equity Bank. Equity Bank ubwo niyivuga ndavugamo na Cogebank, kubera ko Equity Bank yaguze Cogebank. Ahubwo ntago Cogebank ntago ikibaho, ahubwo yaguzwe na Equity Bank. Ubwo byakoze merging, niko abantu bize economy murabizi, merging byarihujwe nk'uko Airtel na Tigo byagenze. Rero Equity yaguze Cogebank. Rero Equity Bank yashinzwe yaje mu Rwanda mu mwaka wa 2011. Noneho Cogebank yo navuga ko yashinzwe mu mwaka wa 1999. Rero ubwo ninjya kugira umutungo wazo hamwe ndavuga hamwe, ntabwo ndivuga ngo Equity Bank cyangwa Cogebank. Ubwo Equity Bank ubu usigaye yitwa Equity Bank Rwanda PLC, ifite umutungo ungana na biliyoni 682 amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ni miliyari 682. Niyo iza ku mwanya wa kane muri banki zikize mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga banki izwi nka I&M Bank. I&M Bank yashinzwe mu mwaka wa 1963. Gusa mbere yari yitwaga Banque Commerciale y'u Rwanda cyangwa se banke y'ubucuruzi y'u Rwanda. Rero nuza nayo iyi I&M Bank nayo yaguze banke yitwa BCR, ariyo nyine Banque Commerciale y'u Rwanda, ntago mbere yari I&M Bank. Rero yaje kugura BCR Bank, ubu ngubu ni I&M Bank. Iyi banke rero imaze igihe kinini kandi iranakize, ifite umutungo kubera ko ifite umutungo ungana na biliyoni 817 z'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa se miliyari 817 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva rero ko ari banke ikize cyane, murayizi, ikorera mu nyubako nziza hano mu mujyi wa Kigali. Nkeka ko nta muntu waba utazi I&M Bank. Ku mwanya wa kabiri wakibaza ngo hari iyihe bank? Ku mwanya wa kabiri hari banke izwi nka BPR Bank. BPR Bank nayo imaze igihe kinini ko yashinzwe mu mwaka wa 1975. BPR Bank yahoze mbere yitwa Banque Populaire y'u Rwanda, cyangwa se banke y'abaturage y'u Rwanda, ariko ubu iza guhinduka BPR Bank. Nuza rero BPR Bank irakize ku rwego rudasanzwe. Urumva niba ariyo iri ku mwanya wa kabiri muri banki zikize cyane mu Rwanda, BPR Bank ifite umutungo ungana na biliyoni 971 z'amanyarwanda, cyangwa se miliyari 971 z'amanyarwanda. Niza ku mwanya wa kabiri. Bakibaza ngo ku mwanya wa mbere turasanga iyihe bank? Ku mwanya wa mbere turasanga banka izwi nka BK, cyangwa se Bank of Kigali. Bank of Kigali imaze igihe kinini cyane ko yashinzwe mu mwaka wa 1966. Urumva ko yashize imyaka 8 cyangwa 10 u Rwanda rubonye ubwigenge. Iyi banke irakize ku rwego rudasanzwe ko ifite umutungo ungana na 1 trillion, cyangwa se trillion imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo
tiriyoni, sinzi ko murabyumva, ibiruta biliyoni, ifite rero tiriyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda, kubera ko ibirakize cyane ko ifite abashoramari bakomeye, ifite n'ibindi bikorwa byinshi yagiye yigarurira. Rero nizo banki eshanu nakubwira zikize cyane mu Rwanda kurusha izindi. Nimumbaze ngo Beneri, ko Beneri ntabwo ari banki wavuga ngo oya, ntabwo iri kuri uru rwego, ahubwo Beneri ni mama w'andi mabanki, niho aya mabanki yose akura ubujyanama, niho abitsa amafaranga, niho akura ibintu byose, ni nka sitoke y'andi mabanki yose. Rero nimwibaze ngo sinavuze Beneri, byayo iri ku rundi rwego, ni banki Beneri ni banki y'igihugu, ahubwo andi mabanki akura ibintu byose, ni mama w'andi mabanki, niko mother of other banks, niko navuga. So rero mwakoze cyane gukurikirana Mwungurana TV, njye ni Mwungurana Frank, niko bisanzwe.